Face on the Floor rero ngo areka aravyaza indirimbo umusaruro umufana ariko aragenda ayikoramwe akazi hariya challenge yamaze kubahereza abantu vuba nahagiye kuba akora igiteramo ari kumwe na DJ Fernando n'abandi baririmbyi batandukanye vuba Face on the Floor agiye gukora igiteramo ari kumwe na DJ Fernando ari kumwe n'abandi batandukanye abo ni bande ko aguma mu byunguka kugira ngo bishobore kuba bigira ukuntu bizana impact binasike kure kugira ngo bishobore kuba binamufasha kugira ngo iyi ndirimbo ntabwo niguma niki igumane izina ishike kure wanashima ize gutuma abantu bakomeza no kuyikunda kuko Bface waravuga ati nubwo harimo akantu ko kudisinga umufana hejuru yes nuko Bface ubona yuko abandanya ayibyaza umusaruro ubona yuko ni Bface on the Floor inyuma yo gutanga challenge umuntu wese ariko arakora challenge y'umufana mumve yuko umwanya uri kurahera uri kurabajana mugende mukore challenge maze muyimurukire Bface on the Floor nanababwiye yuko ushobora no kuyindukira jewe kuri 61 sasa butande witi 11 61 sasa butande witi 11 haraba amaze kuzindukira amaze kuzimuha Bface on the Floor amaze kuzipostinga ashaka kucirungika maze Bface on the Floor akayipostinga kugira ushobore kuba wa mbere reka nakwibutse ko ari Bface on the Floor hariya kuri yarafise show kabisa kuri Uzuri Beach bona yuko Bface on the Floor yarujuje Bface on the Floor yarujuje abantu kabisa ibintu byagenze neza ubona yuko ni show Bface on the Floor avuga ati iyi ni show nari gukora mu mwaka wa 2024 muri December cyagiye nacangira accident imodoka yacigira accident ariko rero ubu nacengenda kuyikora kandi ubona yuko yarafise abantu benshi ibintu byagenze neza yes nuko bimeze kuri Bface on the Floor ariko tugende kuri Bface on the Floor gato ibona ko ni Bface on the Floor yisanze muri Miss Burundi Bface on the Floor yisanze muri Miss Burundi Moni ya Frere yamuhamagaye kwisangayo nta kibazo hariya ni sawa kujya munsi nyine yanisanze no mu isanganiro isanganiro award naho yari ahari n'umwambaro yambaye mu isanganiro niwe yari yambaye muri Miss Burundi mbega Bface on the Floor yarigeze gutwara isanganiro award yarayitwara ku ndirimbo kora yaratwaye award ko yakurikiwe na Fernando Fernando yakurikiye Merisan yego Fernando yakurikiye Merisan ku ndirimbo Indyarya ahubwo Merisan niwe ashobora kuba yakurikiye Bface kuko ndabyibuka yuko imbere ya Bface hari haje Eden Banga ku ndirimbo kandi rero nako gospel ikiragenda byifatemwe neza mu isanganiro aho kabisa nuko bimeze kabisa ariko rero ubona yuko ni Bface on the Floor yisanze kwa Moni ya Frere yambwiye ati ngwino usove ibintu byabaye nabi cyari byabaye nabi byari byanse gute reka binakunde tugire ko tuyigire ko iyi nkuru ya Moni ya Frere tugire ko hari mu birori bya Miss Burundi aho ubona ko bariko baragenda bakuramwo bariko barabandanya cardo final canke kimwe cya kane gishiri ca nyuma kugira ngo bashobore kuba kwiza gitigire cy'abakobwa 30 bazoja muri demi finale bateremwe abakobwa 10 babandanije rero kandi bamaze kubandanya byari sanse yuko haza kuza umuririmbyi akaryoshya ibirori mu gihe babacamanze babagize gute babagiye kugenda baharura ukuntu byagenze n'ukuntu ahubwo babigenje n'ukuntu bagiye baratanga imigambi yabo n'ukuntu babayisiguye bagende bakuramwo abashobora kubandanya urugendo bashike muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma haboneka abakobwa 10 beza kandi baciye ubwenge cyaje gutwenza abantu n'umuntu yasiguye umugambi n'ingurube zibyara Atwenga baragira gute ariko nabwira yuko kukuntu uyu mukobwa yasiguye no mugambi twemwe neza kubera ko iyo uri kuravuga ikintu abantu batwenga bujya bishobora kwampeje ugasanga ikintu cyane kigenze nkuko babishaka ariko yagerageje kabisa birangira arose urushya rutuma bandanya muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma ubwo 10 rero babonetse bagiye kuba
basanga abandi 20 bamaze gutogwa 10 babonetse Gitega na 10 babonetse Ingozi Bujumbura naho hari hatowe 10 urumva yuko maze kwakwira 30 baduca bashika muri demi finale zo mu kwa gatandatu bizokurikira bazogenda bamenye bitandukanye aha sinza kurinda kubabwira amazina yose y'ababandanije ibyo bitihwe birori byagenze neza bimaze kugenda neza rero nkuko ndabigarutse ko Timoni yahagira yuko aza kuza ukuntu Bface yisanzeyo gushigikira kuryoshya ibirori araza kuri stage arahamagagwa aririmbye ibintu Moni yarameze neza yaraberewe kiretse ko yari yambaye umwambaro mwiza ariko utajanye n'urubanza yaragiyemo yambaye umwambaro mwiza utajanye n'ikutajanye n'urubanza yaragiyemo baravuga bati bitajanye gute ntibyari bijyanye kuko ushobora kwambara impuzu zigwebera ugiye gutambisha abantu ariko byari ibirori by'iteka hari ama instrument yo kuvuza live music bari basetinze ariko byari ibirori by'iteka nta muntu yari karavuza ibintu by'ibigomagoma hajye nyene kwari kuririmbira abantu nyene akantu kaka wewe uraririmbira abantu DJ ariko ari wari karakuvugiriza uraririmbira abantu DJ ariko ari wari karakuvugiriza ntibikunda rero style ya Monia Frere ntiwayikunda style yari yambaye ntabwo bijyanye n'ibyo yarajyemo oya ntabwo bijyanye biba bijyanye byo kuba byoroshye kuko ugiye kuraba ni n'ikintu cyatumye abantu benshi bagira ukundi kuntu basanga ya couple yabo imeze Monia Frere nibyo yaje aririmba nakunze ikintu cyo guhagurutsa abantu avuga ati muze duha agaciro kuko Miss Erika yakoze nabo barabimukundira barahaguruka bararirimbana indirimbo ya Miss Erika bigenda neza hagera igihe rero Monia Frere ashika ku ndirimbo baririmbanye na Bface on the floor indirimbo ati ni surprise tuzonsaza kabisa ati ni surprise ati indirimbo twaririmbanye ari ngaha yoza akabaryohera Bface on the floor araza bararirimba iyo ndirimbo bigenda neza araryoshya ibirori akanya gato vesi ntoya gusa ibintu abantu bararyoherwa hagira yuko Monia Frere aza guhamagara Linoji bica bifata iyindi ntumbero bifata iyindi nzira aho ugeza n'isaha abantu benshi batariyumvisha bamwe barakubwira bati nyabuna Linoji tubwira ukuri impamvu nyamukuru bakubwira n'isaha Linoji ntarurira kuri stage kumurengera zorurirako uravyumva kugeza no munsi n'ubu aramurindiriye hari ikintu na kimwe cyo kugiraho ngo bavuga ingene byagenze ahantu rero bigoreye abantu kiriko kirababaza muri make ukuntu byagenze Monia Frere abafana bakomeje kumusaba yuko yozana Linoji babwiye ko hari ama surprise abantu bacha bavuga bati ko haje ko ari indirimbo baririmbanye na Bface akaza ati kuri Selavi naho Linoji araza kuza ariko ikintu abantu bibagiye nuko indirimbo Selavi burya si ya Monia Frere ni ya Linoji kuba barayirimbanye n'ibisigura ko aza gucaza kuri stage nuko Monia Frere arahamagara umusore aramubura ati Linoji ari ngaha ati ahari ndamuhaye iminota 5 sinaza namubona atafise 5 minutes yo kuba yashitse kuri stage ibintu bikagenda neza tukaririmba indirimbo Selavi kubera kurabona ko n'abafana n'abari bahari bicaye muri kijya kibanza bagumye babisaba nabonye agafoto Monia Frere cyangwa aka video kadusabe umusore wacu hari yadushireka aka gafoto yifashe neza murindiriye yaramurindiriye koko ibintu birakomera ariko hari ikintu kimwe nagomba mbwire Monia Frere niki nikibazo n'abandi benshi bakomeje kwiyumvira kugira ngo aze kumuhamagara babari bigeze bapanga gahunda yuko azoza bakaririmba ndirimbo indirimbo nibyo Monia Frere afite uburenganzira bwo kuyiperforminga ariko siguye ibyo abyibuke n'abandi babyibuke z'amasezerano bagiraniye n'abakurikirana ibikorwa bya Linoji indirimbo ikogwa ariko ushobora gusanga hano hantu hagiyemo kakantu kuko abantu usanga bavugana ngo n'abagenzi ariko bitagiyemwo
yari umukandidate oya ni Monia Flair yani Monia Flair abari kuri Facebook ubundi no kubera hajya kamera idashika hasi Monia Flair yari yambaye impuzu igwebera no hasi yari yambaye ikintu n'ubu nguma mvuga nti impuzu yari yambaye ntijanye n'ibirori yaragiyemo yambaye shimwa Yesu iyo haba hajya ahantu hari abavuza umuziki w'ikibiriraho bari kuvuga yuko ari sawa agiye kuko live simpa kutambe ubushaka guhereza abantu akajwi ubahereza babigene ariko bishuro bava mbona tamba no gusimba arasimba wewe bigenze uko abantu benshi baravuga bati no ibisi byiza sinzi rero ukuntu ibya Linoji na Monia Flair bihagaze ko benshi bakomeje kuvuga yuko imigenderanire yabo ishobora kuba itameze neza bakavuga bati kubera Linoji atashimye kuza gufasha umukunzi we Monia Flair bakabagize ibisa rwere ko bakundana ntibigeze babishije kugira batubwire bati kaje karagatwiko bifatiye ku kintu runaka kibyunguka kumbure imigenderanire yabo abantu benshi bakomeze kwibaza ukuntu yo bihagaze ati mbega koko inyifato ya Linoji kugira ngo ntaze gushigikira mugenzi we yahitewe n'iki byavuye kuki benshi bakomeje kugenda bagira amadidane rero bavuga bati kumbure bano bantu bashobora kuba bafite ikindi kintu baba barapfuye inbox ugasanga Monia Flair nawe arihenze avuze nti kumbure nisawa reka ndamuhamagare akamuhamagara ariko bikarangira atagize gute ataje ariko icize abantu bakomeza kuvuga bati Monia Flair ufise ingabire yo kuririmba uhagaze neza ibintu ni sawa tariko gerageza wimprovinge stage management yawe iracyari hasi ikintu biraza kumusaba kugira gute agikorera akazi ikibazo ca mbere Fulgence mbaza Linoji yari yashitse mu kibanza niho yarari ikindi kintu nca nibuka nuko ndavyibuka Linoji ahabwa deal yo kuririmba Ingozi abantu benshi barabivuze ndetse na manager nimba ntibagiye na manager wa Linoji yaravuze yuko Monia Flair ashobora kuba azoba yishike hari Ingozi bari kumena na Linoji yarabyanditse yarabyanditse ati jewe mwarabu na mwarabu kazi wanje tuzoba turi kumwe ngaho Ingozi tubaryohere kabisa twese murabizi ko turabanyakaya kabisa ariko ibyabaye ntitwabonye yuko Linoji na Monia Flair bashitseyo bose nimba ntiheze wari wahashitse niho narinda ariko Monia Flair seho yarari kuntu binjiye mu kibanza bo bagiye kuza bwije cyane sinigeze mbona ukuntu burutse kubera ko jana ndi muri sare ndani ariko Monia Flair ntihigeze aja ariko hano ho burutse bagize n'ikibazo Ingozi Monia Flair ntihigeze aduga kuri stage oya ntiyaje hano ho burutse imodoka ndababona bose bari kumwe mu modoka hano narungurutse ndabona ko bari kumwe yari manager wa Monia na Monia Flair Linoji na manager wiwe wanashima manager wa Linoji yaraje no na ahantu yari ahagaze hari hafi yaho nari twicaye performance ya Monia yarayibonye singene yagenze abantu bakomeza kwibaza bati rero Linoji arakwiye kugerageza nyamuna akavuga ati je byari bimeze kunuku canke Monia akavuga ijambo rimwe ahuguma bicecekeye ko nibiri koroha burya hano twege turi mu Burundi bino bintu ntivyigeze biteza ikibazo byahatari kubera ko abiza abarundi bavuga bati nta kundi byabaye ariko abandi bantu bari hiyo hanze y'u Burundi nuba amarira cyari menshi ikibazo kihari nuko kuntu ni style yabonetsemwe Monia Flair ariko arahamagara Linoji kandi bikaboneka yuko ariko amuhamagara ashaka kumutegeka ngo ndaguhaye iminota 5 uzobe washitse kuri stage ntiyavuze ndaguhaye ati ahari hose avyumva afite iminota 5 yo kuba yashitse kuri stage byumvikana yuko kandi baje kuririmbana Monia Flair burya ariko arakorera kuri emotion zikiza bariko baragira gute baramumusaba bagumye bamusaba ko bari bamaze kumva ati hariho surprise yamara surprise kamaze kumva yuko Linoji ashobora gugira gute kuza ikosa rero Linoji yakoze Linoji ngo yanse kuza kubera yuko abantu bari bake muri sare aca mvugana hamwe bayanse kuza kubera iki nikosa rya Miss Burundi abariko baratunganya bijye bikogwa kumvo zuko batarigera bubahiriza umwanya numwe w'igiteramo na kimwe bakubwira igiteramo ibikorwa bitangwa ibirori bitangura saa 10 igitega byatangwe saa 3 n'iminota mu masaha ya saa 2 niho bari ko baragira gute baragenda begeranya abantu bariko barinjira ibirori nyene biza gutangura mu masaha 3 Ingozi saa 3 n'iminota kandi hano hoho saa 3:45 wabwiye umuntu saa 10 ibaza umuntu rero yashitse saa 10 araza kukomente na gutaha saa 9 kabisa
kubera yuko ni ibintu byagiye birateba iyo biza kuba abantu bakiri benshi iyo baza kuba batanguye ibintu hakiri kare ndise yuko na vibe Monia yaronse yahuye nayo hajya ahantu yari kubisumba hajya ahantu gusa abantu batigeze banahaguruka ngo baveho ngo abantu nigeze bagabanuka bagumye bahari kugeza ibirori birangiye kubera yuko benshi bari baje n'abantu bari basanzwe banasohokera muri kijya kibanza ibirori byaberemwe ariko hano ni ibintu byari biri iyo mu Kibenga benshi baravuga bati kumva za déplacement hariya niko ndishobora kujyayo ariko gace usanga iyo biza kuba hakiri kare bakubahiriza umwanya nivyo ujya munsi imvura yaraguye ariko iyo baza imvura yahise 17 n'iminota mikeya ibice bitangurije igihe imvura ihise kuko namaze kubona abarundi benshi ava muhira yumvize ati burya umuririmbyi aragiye kuri stage cyangwa ibyo ibirori biratanguye ukoresheje umwanya ugakora ibikorwa byawe burya baraza kandi aho babisanze barinjira bikabandanya neza nuko bimeze Monia Fleur nawe ashobora kuba yaragize n'ikibazo cy'uko hari abantu bake ugasanga rino nibyo yitwaje kuko yarakabajije n'umuntu ku ruhande numvise n'abatarabyidoga ati akanga kuza kuririmba umuntu kwera abantu ari bake ariko kandi yibuke yuko bijya birori si birori baviza abantu baviza yuko umuntu bahamagaye aza gukora icyo yategerezwa hanyuma ibintu bikarangira nuko kabisa abona yuko rero nuko birori byagenze ariko nimba manager wa Monia Fleur ariko aranyumviriza bagerageze baraba ukuntu bevuriwa kuri performance ya Monia Fleur ko Monia Fleur n'umuririmbyi kazi mwiza no kuri performance gusa n'imigenderanire ko cy'imigenderanire yani imigenderanire yabo n'abaririmbyi babo migenderanire haraza kuzamo ibintu by'ikiyago n'aba artiste mu nzira iri professionnelle uraza kumwumvisha yuko hari ibintu bikunda n'ibidakunda ukavuga ati ibi nibyagenda uku plan B imeze uku bikage plan A gakunda ukoresha common sense yawe ninamuhamagara ntabona ntuza gukunda kwaza ririmba indirimbo yawe uheze wigire cyanke uhitemo ikintu kimwe ntibirigura n'amuhamagaro babwire ati buga ntawe uhari ahubwo muze turyoherwa bigende neza ibintu ni sawa na cyane bwana Mika ndetse na Drizzy